पणजेच्या ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत 4 दिसांचे फर्निचर फेअर दवरला। घराचे सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो थंय चालू आसा। लोकांचो प्रदर्शनाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा। घरात उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटींच्यो वस्तू अशे विविध तरांचे आयटम विकपी स्टॉलां कम्युनिटी हॉलात पळोवपाक मेळटात। वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात। तांकां गिरायकांचो उपाट प्रतिसादय मेळटा। विविध वस्तूंचेर स्पेशल ऑफरी आसात। सोमारा 17 तारखे मेरेन हे प्रदर्शन चालू उरतले। So we have a Diwali Dhamaka sale furniture expo going on from 14th to 17th of October at Talegaon Community Center, Karanzalim, Banjim. Do visit the show as we have a lot of varieties, sales and bumper discounts going on. Enhance your home, pamper your home this Diwali with lovely pieces of modern furniture, contemporary furniture, shisham furniture, full cushion sofas, dining tables, beds, interior sections and much more items to be seen. See you here from the 14th to 17th of October from morning 10:30 to evening 8:30 at Talegaon Community Center for the Diwali Dhamaka bumper sale at Furniture Expo. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोझारियो।